Kubor ka Batisi TV. Lawan rasipi da ka umsingam beats aqua na molai moro hakajingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Lone Swap Ho Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Yaka music video bala ai kerteng Shad Habanda Shai. Yaka balai shimbentang da kakinhon bala tip kum ka Boys of Rhythm. An sa pelat ba ha ka kat arterik uno para arajar arpo. Lengba ka YouTube channel bala ai kerteng Boys of Rhythm. Yaka ni ka jingruai la record Hasonido Vibe Studio. But la ringdur da ka Kiki Garot Production. But yaka jing Shan la ai jing hikai da u Alan Jones. But ka IT Song Thiang. Kublai pi borok kakting junga kadai Gregory Nongrum. Kakting junga kadai Banshai Kongti. Kakting junga kadai Shan Borlang Georgie Lingdot. Kakting junga di Gabriel Nongrum. Kakting junga kadai Virgilus Nongrum. Ban idai nak kunhan rai kabai ngai kakting Boys of Rhythm. Ti nak kalian kakunhun jungi di penpau ya kijing sungu ka bakrau ya pi kipai ba baro. Papila Christian ya ka music video jungi ka bagi dak sudah pelatihan mencintayo ka bagi ai karteng saya lagi sap. Temental sa isin ngimut bat pelat sakawai ke music video ka bangi ai kerteng Shad Habanda Shai haka kar artering no pra arjar arpo haka por la bije janmel. Tisai sien nga karpat yang ipai ba. Opini sengap pada pek ia kani ke music video. Kabangin sa pelat ya ka channel jungi kabangi ai kerteng Voice of Rhythm. Ki songu ya pi borok bafilai Krishan yang di jingwa jungi bat kumjuru pidang ya share la subscribe ya ka channel jungi kanang ba pila bunyi i jingwa jungi bansami hadin abot. Kublai Kublai.